Delhi airport akom meka helai hian sculpture lian pui lutuk mai ama Paresh Maity sculpture ani hi Paresh Maity sculpture Paresh Maity hi layan scan to Roma Padma Shri award ni mo Sound of Silence he QR hi scan hianin a detail more information hem sculpture chungchang hi a detail in omani pui takani dar sang hei dar telo te rem khom tanga siamanian vera tikhanin pui khom me sang boxia pui rem takani Paresh Maity sculpture ni Delhi airport loading ruwa may pui takani yan Paresh Maity thau artist khang ai thau ni a sculpture turu hem khop may sculpture painting chi sang oma chen phei chu cubism lampang ta po ma a fiberglass ni do ni sculpture himo fiberglass siam sang khop mai pit som pa thum vel ani gan ring nota so layat dar ne na siam nen khanin hei mi pa le mai chia mo hei mi pa nia hei mai chia nunga samalo ziela hei lo ziela pui khop mai kan Mizoram airport ta po hian handa ve taila kala donate nge don moni chelen channa chang shela ul to ka sarkar hian sculpture hila donate ila thang sarkar po ni lo a sarkar phei chun suman nei lo a lo hrethiqm taila mani ram she na donate hial chi ni sculpture pui khop me tayang ziak le a Paresh Maity mo Paresh Maity thau kania pui khop mai ai hi ami pania hei hi mai che zawk ania Spirit of India sanyok hani Spirit of India sanyok sculpture ani Delhi airport akan oma Delhi airport ta tui